Jadi bu, aku tak pandai matu bapak na aja lalu tasalewi bu na. Iya, pak kata tu makun rai, na paling na kebalake na napa nasalai, makun rai mapandai coki asan na itu. Kata na makun rasa ustaz, eta aku nemboya mapandai coki. Magai upalin na ke bapak na bawa na palau salai, bapak na andre ni jona aku tu na, meka lo sapa siarang iya korohe. Naruntuk bali bolana malikul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam, wassalatu wassalamu ala khairil anam allazi ballagar risala wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat pada malam hari ini kita masuk dalam masjid untuk melaksanakan suatu acara yang dinamakan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tema di belakang, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal pribadi kita yang unggul. Ini ibu dan bapak, tema kita di belakang cocoklah peringatan Maulid kita sekarang. Kita membentuk bibi yang unggul, juga kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu dan bapak, pada angka kita hadiri rilalana iyewan newe untuk peringati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu dan bapak bukan mai pengorbanata bapak. Belata oleh sekecamatan Belawa majelis taklim yang hadir. Insya Allah narekong kamu kita mak rilalan nama CJE pekarangan nama CJE degaga ya kate sangadinna ini peringatan Maulid kita yang kita laksanakan. Na janji ki nabita aga na ho nabita ko hadise maka da inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fil ard yabtaguna majalisan zikr fa iza wajada ahaduhum qala halummu ila bughiyatikum. Iene na rampe nabita ko hadise bupai maka da inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fil ard majapuna pungala ta'ala mapunai malaikat jamana si mata sapai ada pungange kulebo nalino pada ingkewe ilaksanakan iya wenewe ya kuna paturu pungala ta'ala malaikat aku anak banua nalala tama kwe wedega gana runtu gangkan naletu ikuti pulu angkan naruntu lepan itu. Jadi ibu dan bapak
Semua pintu-pintu itu ada malaikat di situ berdiri untuk mencatat semua nama yang masuk dalam masjid itu, mulai anak-anak sampai orang tua. Jadi engkau tu malaikat tetok koro pintu ini detai-tai aga na catat sinin na tongket tama ilalana masjid mapamula anak-anak letu to matuan igoraikum Allah Ta'ala aga ibodangi ya malaikati maza tajiduna fil ard sinin na malaikatku aga muala pada tak berre-berre kukutu manakah kukutu mak dapunga masjid na tipulu aga wada muakatai maka dai puang loki sabiwi atamu yang kewe tama rilalan na masjid maring kalinga rampe-rampena nia ampe-ampe madecenna suro matapemu puang. Maka nasi Allah Ta'ala ya malaikati izadu anni kad ghafartu lahum sinin na malaikatku sabiwi na nia aja puiwi maka sinin nang ke hadere mapamula anak-anak letu to matua wa dan pengemanan ni sinin na dosana dan nia wa masih manatoni maprotes si malaikat aga na po malaikat jolo-jolo puange tonga muaga ya tu ipawe maka sinin nang ke hadere ya dan pengemana dosana na angkato ya anu kuro alena rajana pake budo sewe ku belawa kuro tipulu asal tade ngisabin na tayo alena malay tade nyaran na tayo alena malay tade gabana tayo alena malay tade lanra na tayo alena malay pokona asal angkat tade ku tipulu alena malay na angkato ya hadere tak dampang angkatoga dosana puang maka de pung Allah Ta'ala sisemi ipo adai isadu anni qad ghafartu lahum wa dan pengemana nia wa masih manatonya salengkai hadir saja mah. Jadi ibu dan bapak ya rona rampero nabita tau maja ampe na koro kampung panga asal kita mak ya dan pengetuk pung Allah Ta'ala hadiri sidanya ya ro kasina na rekong kaki si wolong-polong si oli-oli mak dapungan ritujunna decenge kamu pernah protes malaikat jolo-jolo puang angkato kuro tau tama ilalan na masjid sifungan na tama na sandre matinro tak dan pengetuk puang kadewa dan pengetuk kamu apa sih dibuang agami angkat toto tama korosibungan na tama na tujuh mati telo ini na kanalise matana tak ada pengeto buang kada mo latalo ada pengeto inilah hadir saja mah akasingan na narekon kaki hadere risesena decenge cuma aja mungkin kepacingi aleta pung Allah Ta'ala papacingi ki insyaallah dek gaga wacapuran na nareko pung Allah Ta'ala dek pagangkana Bapak dan Ibu loka taneki ibu pak kira-kira lo tonga moki macerwi ampena nabita tonga mua loka valet neitai yaro nabita bu pak purai iwawancarai ku malaikat asana ko sahabat agai bodangi surona pung Allah Ta'ala magi je idik dengan kana lepe mapuasa ki aseneng kamisi maka nabi ta sahabatku iya mapuasa ku asenengi saya itu memperingati hari kelahiranku pada hari Senin saya berpuasa maka matokara ibu mapuasa matoki kuna rafi aso aja jingeta ulang tahun kanihe ini Bapak dan Ibu bansana ge rolo ya ceriro wah lo kamapasa mapatato tenda kiolo bolana mak gere saping erang itawe ni gaje lo na fa botiano na becu mo pa na si runtuk ko pasae sapi seng mana kan ni kalau ta fa boti ko rosade bola asana bolewe ro na becu mo pa je wijata nasa walu beton itu mau lagi sapi sen iya anoreta liwa ulang tahun maka demi kaje naseng itu hadiri sidang jemaah patato tenda 20 meter tenda na lampena gere sapi pura mani ulang tahun napa mompo inrena
Nindram mi balik tendai si bawa sabinge. Inilah hadirin sinanya mah. Itu kan namanya meneladani akhlak Rasulullah. Wadika terbentuk bibi yang unggul kalau begitu. Jadi ibu, pak, aku narapi ulang tahun na anak tak pak biasa gitu nasinga anak akan apa? Mak, ulang tahun kah tu mak besok, ulang tahun kah besok. Iya nak, iya bisa sana. Tapi puasa nih nak di puasa kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya membentuk bibi yang unggul. Wah, tapalena tuh merah nakna. Ulang tahun ku tuh besok iko. Anu nama mega toh. Anu udang nakna. Kato ni ro nakna buah. Inilah hadirin sidang jamaah. Yang kedua, Nabi tak magatosi balik na puasa ko kami si maka Nabi tak sahabatku iya ma puasa ko kami si asona tu kami si tasisa si minggu istor ilaporo iya rodeceng engkewe na pego umakku asona tu kami si na ilaporo kufungala ta'ala. Jadi iya ma puasa melok toka ilaporo kufungala ta'ala dengan keadaan berpuasa. Inilah hadirin sidang jamaah, kita membentuk bibit yang unggul podangi wijata. Ini kakana hadirin sidang jamaah deton malampe sabah lumotoki lesu. Agami perlu irampeng ki bapak dan ibu idin ke hadere. Maka dewi siaga tu nabi na pancaji pungala ta'ala 25 na pertama ko akorange menjadi 25 nabi dan rasul. Yaro 25 nabi dan rasul, nabi-nabi temana pungala ta'ala. Napa yaro 25 nabi dan rasul engke ko akorange angka tu 5 na pertama ulul azmi. Niga yaro tama 5 ulul azmi. Nomor sedi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia limewi pura wen kalinga narampe guru tak haji mu Yusuf maka ia limewi nabi makurala dak dosan. Tapi ia limewi tak lima ulul azmi angka si dua na pile pungala ta'ala. Ya naro bawang na peringati molitna Nabi Isa alaihi salam si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua saja diperingati molitnya hadirin sidang jamaah. Magi diperingati molitnya Nabi Isa karena terjadi di atas bumi ini tidak ada samanya. Degaga pada padanna. Jadi ibu dan bapak lo kata naik ibu pak pura nih garuntu anak-anak dek gaga ambokna. Pura ni garuntu anak-anak jaji de gagambo na kolino. Kade pura na ustaz. Tegai. Kade ku rumah sakit. Maka dekat kamana ngambok na ya tu de minirisan. La bacok kala baduga. Apa dia kalau mengoi. Tapi ini hadir saja mak Nabi Isa alaihi salam terjadi luar biasa di atas bumi ini. Nabi peringati tawi mulitna. Watun nama tampu benena pangluta Imran tine cabu-cabu ibabuana aga na baca inni nazartu laka ma fi batni muharrara wa inni samaituha Maryam. Iya na tine cabu-cabu di saja mak. Justru ro jadi ni pangluta Nabi asana pangluta Maryam gangkana Pungala ta'ala langsung suroi malaikat liseki paremananna Maryam ia natuna tampu hadirin sidang jamaah herang itawe niga je burane pura gesei niga je apa aku masih je monro itaro ero pangluta Maryam nadeni risma kada niga burane pura ne wasigesa sianna na kawin sianna na boting mana kata palangsung matampu heran itawe tanda to garofu imang tanda to garo wanita masjid aro apa aku masjid imang kakak nama siri pangluta Maryam nasale iya ro kamponge nalala loka ribetal am angka koro kampung hadiri sidang jamaah najokai nalalengi aku ni ro kamponge iya ro kamponge angka salo kurdega gawena angka to karoma koro marakko dega gabuana latuna pangluta Maryam kuro akuasana pungla ta'ala iya ro karoma marakona langsung buah langsung matase
Salo engke de gaga wena langsung masolo wena hadiri sidang jamaah. Angkana suara neng kalinga panguluta Maryam, maka de Maryam wahnan ala wahnin pura kau tu memana maresala dek tu papenat dimu maka kwangi soro ko cede mupakan rewila kemu pasige sani bawa lekemu ia ropun na karomewe ia roat dan nakena karoma buana karomewe isaku magi ni isuro soro pangluta Maryam mak gesu-gesurang ila ke na koro ya lorangi makare sige sani bawa lekemu si bawa ia ropun na karomewe at dan nakena ia pemisengi magai hikmana hadiri sidang jamaah ya lorangi pangluta Maryam maka reso nasabat lino reso pata mengingi malomo na letei pamasena pung la ta'ala sabak angkatu kulino tau elo ande ceco lo melok mandre den melok maka reso bahkan hadiri sidang jamaah turu pusakna tanangan ring. Iya, jadi kuni monrohe, kumana ni monrohe? Magi hikmana ya lorangi makareso. Itu yang pertama iperingati maulid. Nah, siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati maulidnya. Terjadi juga di dunia ini Bapak dan Ibu tidak ada samanya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu hadir saja maaf tegi monro ijajian Nabi ta aku tengana farenunge tengana fa botoe tengana ajaranna ampena arak kurese aku ro monro ijajian waktu naja ijajian Nabi Muhammad SAW aku ro kampunge tengana fa botoe aga na botor tawe tomat tampu na botor tawe sewa bawa dua burane hei podako dua ki burane sewa ki boto ki angkaro makunre matampu kira-kira aga isena babuana burane ga yare kana makunre sewa ki aku burane ya pakana ya aku makunre iko pakana napa ya roto matampu dena tajengi memanakna tapana tika bawa mi napana sesek bebuana nite maka deh makunre isena iya pakana aku romon ro jajan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Yang kedua tengana farinunge tengana ajaran nampe narak kurese aku romon ro jajan Nabi tadi saja magi Nabi tanade tanah terpengaruh nasabak pengaruh luar biasa apa bansana tu nasa toriolota agi mo maceri macetoko tu mapakoro paboto maceri macetoko maceri paboto fanga maceri macetoko fanga pak beleng maceri macetoko pak beleng itulah hadisnya mah pengaruh. Jadi makanya guru tak kayak Jimu Yusuf almarhum coba garek mita nanae pengaruhna maka kuange si minggu mah bamu tite nak mulo kama domeng kena 2 minggu dena nak domeng boto nih si minggu mah namu mitete loka ma pabite manu ganna 2 minggu nasa dena tu na pabite bawang pangamanu nih itu pengaruh hadir saja mah inilah betul na loni isalasai ka kwewe na sabak magai pengaruh luar biasa. Jadi nari makwana ro hadir saja mah aku loki telusuri wi Nabi ta hadiri sidang jamaah ya ro bangluta Aminah watunna anak darah nasaba ya ro panguluta Aminah hadiri sidang jamaah kami toje narampe nabita aga nafo nabita maka de adibu oladakum didiklah anaknya sebelum lahir ya tu hidup pak bo ya ro tai senge jadi pimato anak enak pakai me bineng ia ku manuru nabita didiklah anaknya sebelum lahir fekku carana bansana panguluta Aminah agar panguluta Aminah iya mani nages saburane panguluta mani Abdullah memang iya mani nages sama kunrain panguluta mani Aminah itu namanya mendidik anak sebelum lahir. Yang kedua hadiri sidang jamaah watuna anak darah panguluta Aminah de pajana tu melo doang rifung latala puang tapasir untuk laloka tapasir untuk laloka burane maka singe agamana malebi na makanja agaro dena paja ti melodoan pangluta Aminah ibu iya kong kana darata anak ta anak darah aja ta paja melodoangen iya detu na marigaga yelodoangen apa kumanuru ro guru ta angkasi ditau anang anak na buraan asa na makunrain iya menre ku mimbara momungkang
Iya, maka daniga milatu ke anakku yang penting soale ko makanja agamamu. Pamasena pung la taala annang anakna siula bawa na capu. Siula bawa na capu nana. Magi tahu makanja manang agama na letu kiwi. Jadi ibu dan bapak detu na marigaga ye laungang anak tak jodoh iya makanja kay banglu ta amin ne lau buat tapasi runtulalo ka burane ya makanja agama ta. Magi bupa nasaba makka dai nabi tak ku hadise takhayyaru min nutabikum fa innal irka dasasun. Iya wala renge mapabati jadi iko menang orwanewe aku loko sapa abeneng pilih tangai aku tanangi makun rengke melok matare wesi tatim na karena pa innal irka dasasong iya wala renge mapabati. Betuan na ada coba garemita bapak dan ibu kongka makun rek wewe kampot tae malabi makanja agamana pasiala gere burane makasinga agamana insyaallah anak nama tu makanja toh. Tapi coba gere bali kong kama kunreko kampung iya kong kama kunreko kampung ta pasiala gere makunre pak beleng si bawa burane panga maga anak namato mapak itu hadir saja mak aku ni monrohe kakana iro pangluta iki sana pangluta Amina ipasiruntu ijodona pangluta Abdullah gangkana monrodara pangluta Amina. Ini bu paden bu urampe kibuna aga yeke ini bita napi duang pulang itampuna namate ambokna aga kira-kira pasabaran namate ambokna nabita magati niga na romatu nasaba asera ulang itampu nabita aga bayi salengan kiwa ambokna apa unta dua bembe di ata umu eman al habasiyah ya ro bayi salengan na asera ulang itampu Nabi Muhammad sallam na aga ro pasabar kira-kira na mate magati ambokna Nabi bapak dan ibu aku rangi aga na rampe pung latala ko rangi alam yajidaka yatimang fa'awa natungka pung latala masurumpuno magati ambokna Nabi Muhammad na karena magai fa'awa na karena pung latala melok maturukan ngipapiara. Jadi natung ka pung ta'ala masurumpuno magati ambok Nabi Muhammad daripada matu ambok na piarai masalah piarai hadirin sidang jamaah. Nah Muhammad dicalonkan menjadi pemimpin dunia bukan pemimpin negara. Jadi lebih miko mate ambok na magati daripada masalah piarai. Inilah hadirin sidang jamaah. Magiro nang kayuno magati ambok na nabita. Magi na makunre mana piare apa makunre piara nabita waktu namate ambona iya nama Rosedi pangluta Amina indokna Ummu Aiman al Habasiyah Halimatus Sadia Suaibatul Aslamiyah magiro kira-kira nama kunre mana piare aga kelebihan nama kunre piare nabita aga keistimewaan na angkana punai makunre dega korone aga roh sifat kepemimpinan napunai makun raya degaga koronewe ibu dan bapak contoh loki miseng ibu pak makanya guru tak Haji Mo Yusuf almarhum ya kong kaburane loka mapasa salah salangi ulangi makanya guru tak Haji Mo Yusuf almarhum kok kaburane loka mapasa salah salangi tapi deto upasalangi ya 100% ya kok kaburane lo kemapasa hadir saja maah nomor sedi angka meto burane deni sengi benena mapasa de meto na kana joka pasae jajilaken na miti joka angka to burane joka mapasa memang BTR ayah se BTR betureking angkato tuburane dena kana suruh benena lo kemapasa nasaba alena BRI aya se BRI burane reke na Indonesia itu hadir saja mah kami meto tuburane apa karo sifungana pura boting dena kana lengi balanca benena podo aja nendre bola burane bansane ro bansana burane mapakwe namulo mitama wesena burikan toto dompet nah la ilaha illa katongato tu burani mapakaro tapi de gaga kwewe belawa de gaga kumi wajo itu hadiri sayanya maka memang tuh justru itu
Aku ni monrohing. Contohna bu Pak toh, contohna. Maka de guru ta kong keburane lo kemapasa salah salangi. Tapi risesene ronaro to de metona kana jo kemapasa benena. Tapi iya nih. Contohna maka memang magi na magati yuno ambok na nabita na paniga na piare makunre piare magi na makunre mana piare ang kasipa kepemimpinan ya loran na valemba ku makunre na sabadega aga ku oranewe hadiri sidang jamaah. Contoh ia kuburane lo kamapasa itanewi ku benena bapak na kenro ki melao kare meka lo mapasa maka deh hey aliki pelek bale ha ia malopoy nasi yo dena kade ye yo latu iko pasae matarubawa man recoto napal lopa balu bale siagal lin na baleta ye malopo je wita nasang iye malopo memang 50.000 nasa pondri kantong ka ikanto-kanto ni na pelis mataruna pia kuyolo na benena mana angkani baleta he maka de bapak na manang kasih di bawang maka de asai di matonange maka dah ia malopoewe jadi malopoli ko maka de benena bapak na me ina su uluna de nagaga cek di tepe bawang ulu bale koringi makalaleng irita lo ina sumaneng de nagaga itu no de gai bette irom buranero agaro batena mapasa. Tapi bapak dan ibu 50.000 na liang nasi di bawah burane ya mapasa tapi kumakun relo ka mapasa kalamanna natulili pasai jolo matulili nakutanangi bale na tawe hey siagal din na bale mo ye kare 20.000 si di na sa gili si siagal din na bale mo ye 20.000 si din sa latu si koro siagal lina bale mo yan nasa 20.000 si di nasa latu koro sudu na takoang ka na narunto koro siagal lina bale ta yewe nasa ta 10 si di ta 10.000 si di nasa ka apa nalan ya pa nasa isa 10.000 iyaro nange 10.000 na lian ni marica lasuna lambace peje na palisu para kay balena watuna na parakai balena na pakanjaki sa sina jolo na pananasu uluna na tarepaje na tarewi boka na tarela suna na pakasingi na coba-coba tabe katalu tabe kapatu na coba makunri ibu na coba tu makunri tabe katalu tabe kapa na tanya na subale bawang asalaman na sukajoy pasti na coba tabe kata lu tabe kepa magi na pakoropa nasaba ia katuku akorange maka da rijalu kawamuna ala nisa na iya orwane pamimpin ilo ka kumakun reye cocok nih ia tu burane dua angka pamimpi kata hunggawa iya maka magi ia konita benena na coba kajun na tabe kata lu tabe kepa kalamana na rempe benena magi mana andre mana season nih nasi samu manite mutaronga ki manang ka mana makunrei padahal di napa kurpa magi asabaranna tu makunrei na coba tabe katalu tabe kepaya tu kajunna magi dena melo pandrengang ngilakenna ku masalah salai nasaba magi mega burane punggawa tanya pemimpin masalah saleh kajuna benena wah na coba-coba kajuna benena diajek gaga pejena to noli benena na pale kajuna mana horako demeto apa balu pejelalo nange na ripe ke benena ma pejelada si kajuna benena noli si mana detoga muta palolongon ropeje nange aro ini punggawa ye tapi ku pamimpin na coba-coba kajun na benena dega aga pajena na lupai benena taripa jenange terpaksa nenungi nenung maka de benena bapak na kaju ya tu tanya uwe na makna tak dampung ka modakalan deka modakalan deka agar batina jagai perasaan na benena magi pemimpin na jagai perasaan na benena iya na bapak iya ko mapajelada si kajuna benena mapajelada kajuna benena maboko mamai dena pitangi benena napa nagore benena mana pak mapaku taruh tawi mangoli iya ku tawajo mana pada matola lan najo kesingkang tak bongkang
Mana pura ki ga mapalowenange kade pura ka bapakna panno we termosku na sapada per ka jo makna kade magi bapakna kade de ma meka tambe-tambe jo we na makade puah de mana mi tu kapan bapakna mapajela da mi kapan sa de to je makna cuma mapai mi ngaro batin jagai perasaan na benena hadiri sidanya dina tapokan ini hadiri sidanya mah. Jadi kami matoto sana ya Roma kunreye ya ko makanja memang hadirin sidang jamaah. Jadi ibu dan bapak mapak kuro aga asabaranan iseng lakda panguluta sana panguluta hadija kunabita magi boleh ku sifat-sifat na hadirin sidang jamaah. Kita meneladani itu. Jadi bu aku tapandre matu bapakna aja lalu tasalewi bu na Pak katotu makun rai na palena ke balake na napa nasalai makun rai mapande coki asan na itu katona makun rasang ustaz eta ko namboya mapande coki magai upalena ke bapak na bawa na palau salai bapak na andre ne jona kutuna me kalau sapa siarang iya korohe na runtuk bali bola na mali kulkas lari menre bola ku bolana ro bali bolana agana mataru na tanga onrong ese nah aga na po salah ko mali kulkas becu kalalo onrong ese nah maka de bali bolana taru ni je becu yang penting macakei maka lo mofo itu hadiri siang jamaah na palemna ka balake na napa na salai lo kasapa siara koro ikan anak-anak korona jagai koro anak na bali bolana nasang lesu ni nasa bapak na makademe maka agar anak na bali bolewe talungas ni wi taronasang talutoni penjempu na masikola ko sema idi ang kamatona ta masikola ko sema nasa dito kaga jempu ya rona na bali bolana na jagai mito talungas ni talutowi ta penjempu na silsile agar bapak na talungas ni ro talutoni penjempu na ya rona na bali bolana maca ni cantik mafute jadi megal jampulo kama diskusi nasando ini kama to na ta masikola ko sema dito ga jampu pe ko carana lo ka jampu na lena nala ni mabolo na keru la ilaha igalo jampu taro ni je mabolo keru baca dito na pejabat ayo sa pejabat penuh jarawak batu ni kalau jampu itu hadiri sidang jemaah aku ni mondro jadi ibu aku makun terhormat na palena kelakin na panonrang kutu manre batina tu jagai pagan sanala tanya makre ibu tanya makre papojilada kulaketa papakalap biri sesena to male binengi fakato tu makun reko aku aktif mau pilakena kasipah bapakna lete ni mandre bapakna kani ropura ni rupalena ke bapakna law ni je mandre bapakna agar rot makanja sisan na pensiun ni lakena nagorei mani bawa bapakna law no je mandre angkani rolena ma penguli-uli to ko hama ke jena surani je kan lo no mandre aro maka de lakena mana magi mu paku katu watun na de pensiun de to mu paku aja na mutuli mega baca na sekutu matuano nah bodal lakena makro agar hadiri saja mah iya lewu si alena lewu to lakena ku sadena igesa-gesa bawa ku lakena na tabu laken makrek aja ni je mutuli gesa ka bapana nasa makna de tapaku ka tu biasa watun na kasi de pensiun mana aja na mutuli mega bapana mak botana no la ilaha illallah na bodal lakena makra mak botana jadi bo jalalo nah bahkan nasuruh aga na kudangi lakena bapana ako kapoji ko lo na ko ratu abene lalo no ko kapoji ko ibu aja lalo to suruh mak bene bapak nana aja lalo maka kuangin na bude musuro mak bene to apalagi ko musuro mini tambah ibu walau remata suruh mak bene laketa na punepi ya duwe perhatikan ikut temi kuma bela mo patapateme na aja lalo to suruh mak bene to ngat ya mina rekote mina utu na manina temeng. Yang kedua perhatikan bapak na kumamecuy
Ya ko mabela mo patat pamecun aja lalo to suruh mabene tonget tu. Ya mi ko mamecun na sadanna manina mecui. Suruh ni akarya man itu lu masuk rompuno makna. Ini hadiri sidang jemaah. Batena ro pangluta halija isenga lakda kunabita aga na kunabita aku deni senga pangluta halija dena gaga makunre masengerang rilino batena senga magi asipam masing-masingan na nabita si bawa pangluta halija hadiri saja aku ni monrohe sabakna na sabari na makunre piarai nabita ibo magai angka sipak kepemimpinan ya lor na balemba kumakunre nabita sehingga makunre piarai contoh ita gare makun rayen ako angka anak na yarega apona na kokong imakwe pa na biasa tu na kokong imakwe matangangin na pa kwe anak na yarega apona na tinro angka na mo tua kwe sikuna de tu natampai magi na de natampai aga na fau sifat na makunre ya lora na paling banabita sehingga makunre piare aga na fau taro na man rasa na tua namo yang penting deto na pasading iyewe ananakku agar batene taro no man rasa yang penting kama tau mu fede cenging ya tosi di taro no mate yang penting to kaya inilah hadir sidang jamaah sifat kepemimpinan aga kelebihan na makunreye kehe na palemba na bitahe makunreye rela berkorban demi orang lain itu makunreye rela berkorban demi orang lain betuan na lebih rengi alena salah daripada lakena makunreye na lebih rengi alena salah daripada anakna makunreye biasa mak bale melok patui anakna iya ne asa bale patu makare magi makunreye mo maga lupuna alena naka anak na melo manre aga na ho makan kenyang saya batene itu makunre itu layani itu beton na yero di bawah asuhan wanita hadiri sidang jamaah justru nabi ta aga na ho aku hak deseeng al jannatu tahta akadami ummahati na iya surga aku ya wana pala pakajena indo artinya surga di bawah telapak kaki ibu asuhan wanita piara-piarangan na ero anak ero mapamula itampu hadiri sidang jamaah letuk jaji madosa memangi madoraka memangi anak narekomelo madosa kuindokna bate itu hadiri sidang jamaah itu yang kedua kayak contohnya biasa tuh nareko matindro anak toh ini pangonrang agay bodangi bapak na cho onrangi yo na tana meka no sasaka yo temena korohe mondri bolewe kubunge nono makna nono sisan na nono ni angkaniro lakena ti pakwewe to janna na ya rona na nange mak dengi talema mak dengi na tina sompo makare makono je na aja na muti mak dengi ne ya na je sompo ko pade na sompo pade mak dengi mak kadaki aja na mutuli talle na sompona na kere-kere ni mapakro na tampak si sebab na ni gapuana padahal anak nama to itu hadiri saja makun raye neng kaling anak na teri na salai sasana na nenre male anak napa na kokong pada teri wede na kelo-kelongan iyo kola baco tuo ko ana malampe sungamu mualongi-longi musikir ka berita mereka pada teri wede na kelongan wede teri na kelo-kelongan doa asana nyanyiannya itu adalah doa tuo ko ana malampe sungamu mualongi-longi betuan na menre mita deceng mu fiteka deceng batena indo emelo doangang anakna kaganang kenapa kurburanewir jadi ini burane aja mata cekek hati deton sabak kemoto lebih hata na sabak magi pak kahi memang tuh kok elok kasih debu panah nyanyian kasida itu ada itu bagus sekali saya dengar itu ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui lalu membesarkan putra putrimu ibu agar 3 itu dibandingkan dengan ayah coba garek mita bu pak toh onro kesini itu ibu pak loki gamis sangi
Sekarang adakah yang dinamakan hari Bapak? Ada? Kongka maka kueman itu dengkah? Iya. Onro kesina ibu indo dena ke uruntu maka demageng keheng pura ni ke mandre ambo bepa dena ka pura ni ke mandre ambo mi pura ni ke manontong ku ambo siar Ibu pura ni ka mabalanca ku ambo mar sekarang kita tinggal di mana? Indonesia bukan Ambonesia. Aku ni monro tanran nahe ibu apa makutana ya roh agak sana sedi orwane suruh latalete ke di mapedece indokmu napa iga na sa indokmu napa iga na sa indokmu. Itulah hadirin sidang jamaah magi tanran na itu makunre itu jadi ibu dan bapak loka makutana deto na deto makasingi di orone cuman malepe kata lumetoi si semi buranewe jadi loka makutana bupana akong kami meruntuk ku kacamatan Belawai wajah kimatu 100 sebuh kok kami meruntuk pura niga runtuh sekolah tamang kana-kana angka guru naburane pura niga tapi pura ka macerama ya wacerama ngikubone maka maja kak maka daku kong kami meruntuk wajah kimatu ku pura ka macerama pura ni geruntu sekolah tamang kanak-kanak guru naburane tapang kamana mate ku sampina mimbara na pendre jarina si follow na sang iya ustaz maka mate ni maka maja ni tapi makun rane awe megami makun rena naburanena tapi tanya tu yang apa aja air waktu nah cece kakak di pak desa nah sepak ustaz wajah nah singa gitu terpas sama kemaja kak inilah hadirin sidang jemaah untuk membentuk generasi yang bagus sebenarnya Bu Pak Toh aku loki misengina wanita itu betul-betul besar peranannya kepada anak didiknya itu. Kenapa Bu? Guru yang pertama adalah orang tua. Napi tu maka dan nabi tak aku bunga jaji anakmu bangi do cili atau nakamaki do cili biona. Kau paralui aletoi cani palepo kengi cani ya lorengi macani cani batena matu manena. Tapi magaing indo nama to pak guru anakna mak belek-beleng mak bentok-bentok. Magaing aku becu mau pi anakna loko ande nak. Loko Indo ambangnya nakku emeng loko eno ngucu nak ucu ayah sengucu mama ambangnya nakku emeng nakku piku carana tanana bentok na Indo pak guru ibu karohe deu baleki aku rosengkang yolo boleh engkan anak teka kuromacan isalepangi tasakna lojo ke masikola na uponcingi di 10 sepuh tapa mate manihan nene na aga napo bilang kina aci fungaji aci aga ya sengaci akada kawasa terima kasih aci fungaji aci dega aga ya rona Indo pak guru mak belek-beleng jadi 20 ni telu tahun umur na rona nak burane toli bentok mo pa sisa na mita cewek aga na hudangin mana mama ewe lona ene maga yo mofo itu hadirin sidang jemaah kenihi ibu untuk membentuk generasi yang unggul. Coba gerek miteng Indo pak guru anak mak beleh
Peku carana lo terbentuk unggul le kuma pakwe indok na pak guru mak bale nak na. Peku carana aku mak karisangi mak he nak angkat tu matu pasinga kuna ke pasinga ku matu apa aku nak becuk mau apa bu mak pakwe deno mak bale magi wali mo pa deno mak bale iya katuna pasinga ku matu akong kaya kada ko digaga mak kuna akada banu masui akada ko digaga tega ki ma lo tonga ki masu maka kilalang mak bangna jeng katongan ni pasinga assalamualaikum nak assalamualaikum nasang waalaikumsalam loka makutana nak kami mata nasang napodaka onang aga napodaki makada akada ko masui cocok ni nak loka tane mari ceki masutongi ke mata masutongan ni nasang kami kilalang arah ya ro indona masubu ku mondina bintuewe napa lobangi mapakwe colong aja na makare masinga paku valena baja aku lo masu mata suro pacemana ngaje na pak karo wita colo dua agar bupak to deni seng mak bele anana indo itu lipudangnya akada kode gage wah, fik carana. Ibu, guru yang pertama adalah orang tua. Jadi ibu aja lalo tabi-tabitangnya nanata mandre tetong haga. Apa idi tuh? Idi. Makanya guru tami Yusuf almarhum, ia tuh nanak kasih kosong aga muli sekeng ia tuh itu tamat. Iya. Makanya kumapa kue. Makanya kiku sikolewe nak jangki bohong tidak boleh itu marah tu Tuhan tapi mata tu orang nak kenapa boleh mamaku dengan bapakku selalu bohong ini tu mata ini aja tiba lewa nak tak nasabak magi tapi deh kami tu tahu boleh balik itu mina pandringan nak jadi orang nak apa balik itu jadi ku ni mondro bapak nari bu bu justru ini roh menu teto ki aja tapi tangnya anak taman re teto agak nasustas deto je wenu teto iya tudaka wenungi teto mana wama pada bui itu hadiri sidang jemaah mandre teto ma bele maga tina bitang anak nah kamu apa bupai ye kita membentuk bibi yang unggul maka sinni sifat anak-anak alena si solangi peku carana iba guru ku sikole apa nyaman medi ku ibu pa egana asadiah syukurullah deki ibu pa syukurullah deki banyak asadiah jadi ero nanae ipa guru nih iko guruna nana kalau pulang ki nanti jangki masuk dalam rumah kalau tidak beri salam kina iya bu guru jangki masuk kalau ada orang di dalam jangki masuk kalau tidak dijawab salam takna iya bu guru wah lesu nih ero nanae magato-gato tapi ero makna matengangi cemeh ero makna na sulu pintu na tutup pintu jolo na pecemeh iya wani kan miseng na sekong kato ero nanae magato-gato nih assalamualaikum ero makna na karena de ni sepesak de anakna de ni sesoran anakna maka anakku mato bare ti magato-gato na sengito le ti magato-gato nala de ceng ututu pintu na sana pecemeh assalamualaikum jolo cemeh ka kesi maktar ka ma pari-pari cemeh ma onro apari-parina indokna kamu pi busana sabungi kodo cilin ma terutama kamarae maka wigang ke kue bawang napairo onro apari-parina kanci wajunna kepang napa materuti pak pintu na timpa na pintun na makadana na assalamualaikum mama yero indokna de na kada waalaikumsalam na palebu bapa jaguru na kandat to na ale nama pale tima bereseleng ma pari-pari to nak ceme taro ni je nak kandat to anak baca deto na sitatu isinna la ilaha nak kandat to isinna asan anak na agar hadiri sidang jamaah jadi ku ni mondro ya roba aja nanae angkat lesu tamak papada mani bembe kubolana de nana bereseleng magi aku mak bereseleki desa ni bali waalaikumsalam ipak butu milindroy itulah hadirin sidang jamaah. Bayangkan ini hadirin. Jadi dari makuan narong ibu dan bapak
angka tu wijatahe pertama masih sekolah kuas adia makanya lada magi untuk membentuk akasana bibi yang gul bansano na yewen kani masalah wa ibu pae na pala manan ni doa ewero sumangat na iku mapakoro bibi ni bawa bu pato iya betul na ini rupa kesing iba didikan na kenapa karena kita mau palembai iro didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama na iro makade mapacingi andrena hadiri sidang jamaah nasabak makai terutama tu di makun reye nasabak kita berperan betul kepada didikan anak-anak kita generasi kita yang bisa menjadi unggul hadirin sidang jamaah magi iro orwanewe deton ade gaga kelebihan na orone memang angkam itu sabakna nama kunre piara nabita nasabak bansano na iro guru tamang kanak-kanak magi na de gaga burane magi na de gaga burane nasabak kong kaburane guruna tamang kanak-kanak capu ido cilina anak apa ya nama cai nicas sih inilah hadiri sidang jamaah justru itu bapak dan ibu ina macam itu iha makun re piara nana macam itu makun re piara nana justru bapak dan ibu paling terakhir ia kongka anak becu ku kampota ye kongka anak becu mopi namate ambokna aku kampota yewe insyaallah aku indok nama piarai nama macam piara nana insyaallah mujur ya tu nana magi mana boleh ku nabita hadiri sidang jamaah tapi coba gare mitai kongka anak becu mo panamate indokna na ambok na piarai werena ko mata julalangi makare magi memang beda laki-laki dengan perempuan itu membina anak hadirin sidang jamaah jadi guru yang pertama adalah orang tua idi tumakun reye engka tuan anak ta hadir jamaah surangi mas sempajang pamanya didi isi bawa anu madecengi terutama yaitu idi orwanewe aja lalo tafale sungang ibeneta nareko polia harangi nasaba yaitu makun reye aku angkanandre angka lepang kuarona menjadi persiapan air susu ibu esok lusa punya anak dia menyusui anaknya kalau benda haram tadi dimakan anaknya pasti pindah kepada anaknya itu benda haram tadi tapi kalau benda halal dimakan itu ibunya pasti juga pindah kepada anaknya hadirin saja jadi fa innal irkada sasona sonabita na iya welerenge mapak bati aku ambok na pak beleng indok na pak beleng otomatis anak na pak baleto tapi ku ambok na pakan rehalala indok na pakan rehalala otomatis anak na makanja tumatu pendidikan na nasaba magai kita gare nanae kotang kanana ipak guru ku sikolai magi je nanae de na lotama pak disengange coba mita hadir saja nulle kapang anu de na halala to dipandrengan ngikut tomatuanna nasaba magai memang dena melo tama pak disengangi hadir saja mah jadi aku ni mohon roh bapak dan ibu katujuh jata berperan betul itu wanita kepada anaknya jadi silakan anda mendidik anaknya bagaikan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapak dan ibu mudah-mudahan kai nafa barakah pun taala ditujunna idi engkai to maring kalinga sila patogi dua lapatogi masalah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipake gune ku totolinota sahabat nasabari nawat dingi mat tujulalang wija-wijata nasabah itulah generasi muda adalah generasi unggul kagak pembacaan doa nas aja jadi bapak dan ibu mari kita berdoa mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini apa yang kita laksanakan menjadi ibadah di sisi Allah. Allah membukakan pintu rahmat, pintu kebaikan dan pintu berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwat wa abwabas sihhah wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wasrif anna bi rahmatikal qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrud dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau bila tu kesada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.